Oke, let's go guys. Kita ke Palmon's Raging Evolution. Go. I'm thirsty. Vending machine here. There's so many. Kita ngobrol-ngobrol dulu guys sih. Save dulu. Oh, gak suka benar. Dia bukan orang manja ya, ingat. Let's go. Save dulu. Ah, kalau ini dia orangnya pengorbanan. Anjay. Gak bisa, bro. Aneh. Oh, kita harus ngecek satu-satu kali ya. Oh, ini Ciang. Anjing ngajakin kencan, bro. Wajay. Tanda Korea. Kabur. Ribut. Let's go lah kalau mau ribut. Oh enggak guys. Kabur kah dia? Diajak ngumpet coy. Siapa tuh? Toy Tone. I love the toys and they love me. Weird lately for some reason, huh?
Let's play together everyone. So maybe everyone in Toyton. We're going to look for everyone. So it's a blonde girl. Shit. Whoa, it's look just like an amusement park. Mimi, you remember why we came here, right? Right. We were trying to meet up with everyone. Let's stay on track and look for them. Oh shit. Banyak banget lagi. Nah ini nih maksud gua nih. Ini sendirian doang nih si Mimi nih. Shit. Here we go again. Palmon Raging Evolution, you know. Shit, ini kemana ya guys? Alah, mak. Bantai dulu apa ya? Yakin lu mau nyerang gua? Udah dia lagi goblok. Kita ke kiri dulu guys. Ada Yamato. Lah, I'm happy, I'm happy. Oh iya, kayak di anime nih. Wait, gak gitu bro. Ntar ya, coba kita ke samping dulu. Gak mati nyet. Parah amat. Stikinya bahaya guys. Ntar kita kesini dulu ya. Hit, hit, hit. Oh, ini temunya di sini toh. Fuck. Are you freaking kidding me, bro? Mome. Pukul biasa. Yah, miss anjir. Bisa-bisa aja miss anjir. Kayak gue udah OP sih. Oke, kita lurus aja deh. Shit. Bantai dulu nih yang ini guys. Wah sakit cok.
takut nggak kena gitu loh. Cuy, wah parah, dirainin semua cok. Oh shit, oh shit, oh shit. Takeru. Their emotion with them. Have it. Yokozo. Motherfucker. Terrace the children emotion and make them into toys for the toys. Ini kayak ini ya, Doflamingo kalau di One Piece. Siapa anak buaya Doflamingo yang ngerubah jadi bisa ngerubah manusia jadi mainan? Lupa ya gue. Oh yang ini yang lendir-lendir itu guys. Oh Nicang. Gila ditolongin bos. Wah cepet cakep ya. Numemon tuh berubah jadi Monzaimon ya? Oh iya benar-benar Digimon satu ini ya. Dia evolve jadi inian. Evolve emang Pokemon. Digivolve jadi ini. Monzaimon. Let's go. Terereu. Wah, let's go. Let's go. Priki-priki Bambang. Pukul aja kali ya. Coconut punch. Yah, komis ya anjing. Komis, cok. Yeah, sumpah gak kena-kena, cok. Gak bagus ini, guys. Ciku-ciku Bambang, cok. Aduh, di break lagi. Wah, kena break, coy. Bahaya nih. Ayolah, please lah, ini kena lah. Jangan sampai nggak kena ya. Please kena. Push kena break loh. Ayolah, kena lah, please. Push. Sakit kan lu? Wah, ini kena break juga gue. Let's go. Coconut punch. One hit KO yuk. Let's go. Naik level gitu dong. ATK naik. Boleh. Anger. Oh gitu bisa guys. Lumayan.
Taichi! 無事だったかぐも。みんなモンザラモンに捕まって閉じ込められてたんだ。こっちもみんな元通りだよ。ミミちゃんとバルモンに感謝ね。 Gila, pahlawannya adalah Mimi sama Palmon. おもちゃは飽きられるとホイホイ捨てられてしまう。それが許せなかったんです。Gear. 黒い歯車。歯車が原因だったのか。パルモン、私の My おもちゃの conceited 袋 heart に back 正 to 直に its してく sense. れてありがとう。Arigatou gozaimasu. ミミチュ Give me a kiss as your thanks. Minta kiss.